Khazaram kipin arakan lengmi chimmi phun nulapa ulana viate na Chin News Channel in kanindon na atu zong BIANGREITHLEP Zarhkhatnak Thawngpang kan rakzam than Tlanglei Minung somthum naktam Ukraine Khuapi Odessa Chungkhat anti Ukraine ram Thlanglei Odessa Chungkhat alwan chami nikhat chunga khan Russia ra kaple ama Ukraine ra kap anika naka Minung somthum leng anthi changtia thongthai asi ram chungwan chi pakhat ni achimna a chun tondeu athi changmi na he phona chun andi lakin athi changmi Minung somthum labariat an si changtia achim dawna achannak mun thongjam tu ni Russia ra kapol hi Ukraine ra kapol amphak hana dawna achannak mun ma an rak phan chang i amma ani dawnak mun le Russia karlak a bom hi an rak po changtia thong anjam asina in thongpang an thatmi hi amhan bakmi asi ti chu chimkho aseri lo tubantuk in thina atong mi hi ral ani dawleu i leng achok khawlo mi an si i in chunga meikhu a ham i achi mi an si tia ramchung wan chi pakhat ni achimi chu news.com.au chirchan in thong kan thai MH370 chungchuang an Chungkhat na chu hotel in chuah an fial na chunglei no ngei tu na Malaysia Australia le China ram na chu vanlong tlaw ko na kong he zaitinda ko than asilai ti mi kong ero than na dinga mhajar chunga tonnak an ngei lai chachon ningani I conference lewa vanlong tlaw ko nak an to mi hi lamdik te zu asikona in vanlong tlaw he ape tlai mi thil hu asiri lo na kong kha an chim Malaysia Defense Minister Husamuddin Hussaini vanlong tlaw na ko hi renlian le ren hartuk asikautia thongjam tu sina achim asina in kan kolmi hi kamhu shim ko lai atun le atlai longlong asikautia Defense Minister ni achim chap Mr. Husamuddin chu aralai mi chachon nikhat ni a Australia ram Canberra a tlonding atim nak arwang chu vanlong tlaw kolnak a atel mi le chamsang posin in technical leiro nak ba haldinga asi Malaysian Boeing 777 ni Minung zanhi le somthum le pakwa for in Kuala Lumpur in Beijing arak ithoka alwancha March ni riat a arak si I vanlong chung achuang min ha kha atam uchu tuluk mi an sinha vanlong tlaw ko nak thok in vanlong chung chuang an Chungkhat na chu Beijing hotel pakhat a manpek lawin ter an raksi asina in airline le in hotel an umnak man le eman her high velte kha pekti loading in Thawngkhatnak an to cha a an umnak mumha chewa kir thanding in an kal changtia news.com.au chirchan in thong kan thai Boko Haram ni nu siahngakchia zanhi le kulathum atlai na Boko Haram militants ni Nigeria ram chaklei nu siahngakchia Minung zanhi le somsri le paruk chunga zanhi le kulathum an tlai na tia Nigerian palik ni an chim Borno State siang in le chawza ni alwan cha zarthum lewa an tok ninga chun Boko Haram militants ni an lak khawhmi nu siahngakchia na hi zanhi le kulathum nak tlom in an chim asina in Borno peng palik ni tlaih nak thate in an to nuwa an thai khawhmi chu Borno peng nu siahngakchia pol boda mi vialte hi Minung zanhi le somsari le panga an si I chu chunga chun somnga le pathum hi an lot khau tia thate in Thawngkhatnak chu April ni hlaili thongni kum hlailia khan an to hebantuk in thil achan hi Islamic extremist pol ni nu siahngakchia pol chu ambalem soinha nuwa truck chunga an chana nuwa an kalpi na tu tiang a chun Minung zanhi le kulathum hi tlai asitia thongthai asikona in bifyang ngai chu asiri lo hi kong hepe tlai in nulapa nhani dulo na an lang tar long selo in Nigeria chawza kha amfa le tlai khi atong mi chanchwa ding in mipi ni a chawza sina an chimi chu news.com.au chechan in thong kan thai John Kerry ni Thlanglei Sudan ralrinak apek US Secretary of State John Kerry ni Thlanglei Sudan a bukhat karlak I denak ato tu peacekeeper hani renrak in raldaw nak hi andong tel kholawa chun Thlanglei Sudan a genocide mi phunning in ithale inon na achok khautia ralrin apek na Sudan ra thangni alwan chia thlakhat leo I oil zinan khur anrak I churong a Minung zaleng anrak tha jong kha UN sina chun aphe hoi chang
chun ram chung I raltuknak achwa cha a ram mi million pakhatnak tamchu ram in ka dang a alwan cha December thla a khan zamh ram anrak I thok chang Thlanglei Sudan ram a UN khawhnak in ram dainak sarding in Minung thongret le zangachia anrak sikona in dawna chu adai khaw baklo adai khaw tak ballo Thlanglei Sudan ram a UN khawhnak in ram dainak sarding in Minung thongret le zangachia anrak sikona in dawna chu adai khaw tak ballo hiti ani dawna ki no ngai nak a chu mi phunhi kara asi ruatia ruanak a umna in anu a chun mi phun karlak asi kha thei asi than Thlanglei Sudan bentui a rashak amphak leu a poitwa in lomnak he adong mi pau chu fakpi in an shem hna a an tha na ti chu UN ni achim hi an tha mi na hi non newer Thlanglei Sudan mi phun Sudan ramsina angai ko mi chun nurpo zongkha rashang an chun leu I lomnak he adong lo tu pau chu tha thiam an si Heben tuk mi pi harna ape mi Zarhkhatnak dinga Ethiopia Kenya le Rwanda ralpak Minung thongni la zanga chu kot an silai tia BBC Alistair Leithet ni Thlanglei Sudan Khuapi a achim Afghan Vawilei achim Afghan ram le Pakistan ram karlak tlang sang Hindu Kushti mi tlang chimrong a khote cheu khachu aphum in Minung zanga tiang an thi adang Minung thongni tluk khori lawin an tlaw Afghanistan ram chaklei hobo barik khwa a chachon ninga ni a ropi fak tokin asurza a tlang pi chu chimhram a thoktia Thawngpang governor ni achim tlang achim ning hi afa long silo in aran tuktik a chim a ot in chikate a in zanthi le somnga tluk hi meter somruk tluk in thuk in aphum na cha a mibom tun hani ambom khon ha lo tia thil a chan leo a mutu pakhat ni achim ning hi afa tuk cha a tlakro koi le lung koi ni khwa chu akhu di cha a Minung pazai zat setta atanga an umti hi fiak in thai kho aselo na in chawza ni an tuak ninga chun Minung thongni tluk an si tia chim asi IOM the International Organization for Migration ni ma hi a chan thokin bomna tate chu am pek na asina in khwa aro ning hi afa tuk thing than ko cha a achimi hi Minung thongni le zasari tluk hi an sikau lai tia IOM Rendron to Matthew Graydon ni achim Afghanistan President Hamid Karzai ni ngai chetnang anton mi ashom venak le bom tu ding kha thla an sina kong achim mi chu aljazeera.com in thong kan thai Death penalty man ning ni Obama alung a buaiter Death penalty mang in mitha nang an to mi apinga apial cha a US President Obama ni Attorney General chu akong lam fyang te in thlaih na to ding in a fial US ramso na to ronga thongthlak in thana tiang nol ampek mi pa chu an thaleu a ning changlo in thil akal cha a Obama ni USE death penalty ipek tik a nol halna tatil na kong a palmi a len tia achim chu he pe tlai in White House a chon ninga nia khan Obama ni Attorney General Eric Holder chu death penalty pek mi thanak to tik a man mi apa khawhmi lethal injections chithunak mang in mi thanak konglam he fyangte in thlai nak to dingin achim Joint press conference leo I Obama le German Chancellor Angela Merkel tambero nak a an ngai leo a Obama ni US ram Oklahoma I death penalty mang in thanang an to mi kong chu achim alwan cha chan kan rak chim chang mi chu mi pakhat khat ni thil thalo tuk lomam im atwa asia chun death penalty man a herna chan a ko tia achim asina in ka chimri mi chu hekaram I death penalty kan ipek tikbal te a aning changlo in thil achang mi te kha mu kho asi chun ha chu mi phun I thlaidan nak chun nol hal nak chatel tik a ning changte in zo piak lo nak le sopu rong a tha asimi na anu I akong lam van thlai tik a miding arak sekau mi na kha tha an siton chu cha atu I Oklahoma I achang mi hi achung lai kalang tar mi ni atlin kautia achim heben tukin Obama ni bechim na angai mi hi local sichun in ani tha ning kha amhan lo ning in apial chun Minung pakhat chewni nurin chawau kan ngai mi kha jahal nak an to lewa chachon ning ani a achim hi asi local he thongtla ti I death penalty pek pe mi Charles Warner's zong lethal injection sichun in Oklahoma state a
tha ding asina in lunglei damlo nak in faknga in azot cha a ani tu thon piak asi gonis tha tik a manding mi kha tha te in Zawtnak an ngai di ta hnuwa tha asite lai I tha ding mi ni thla an tuk piak mi a phak tik a an lim kholo asia chun ani chu thon piak asi than te lai tia Governor Mayor Mary Folin ni nol achwa mi chu aljazeera.com in thong kan thai Peruvian tarnu ni volei chung Tarbi kasi ati kumzale thlai rok asimi Peruvian ramharle sifanak tarnu ni volei chunga Tarbi kasi kauti in volei pumpi thai in achim Philomena Taipei Mendoza hi December nikul Thongkhat zariat somkwale kumsari lewa arak chhuak mi asi volei chunga Tarbi asi tia Guinness World Record le US based Uranotology ni laksong pek mi Japan mi Misao Okawa nak in tlathumin a upa deu ama te in achimlong silo in Peru Ministry of Development le Social Inclusion zong ni Taipei Mendoza mapungtin zong fiang te in achot ni thla alang kautia an chimve ni fatin ka edim mi ti rol na hi ka in hulai dum in achwak mi an si chun canned soft drink a e zai tikmana kading ballo kanun nak a hin har sat nak tampi ka tong keima chu numhei ka si I ngakchia minung pakwa ka chom na I pathunglong an nungdam chun atwa hin ha hengai ri ning lo ti hi ka vadu da ti in achim voitam tukte bom hal nak aton huwa pension chu pek asi chang I CI le thlopbul nak chu alak impact asi chang lai chupin a thlakhat a amma Peruvian tangka souls den hi la somnga Australia dollar in somkwa le fangsari le pya somthum la pi rathi amu chang lai tia Thawngkhat an to Minung thina pe khautu Zawtnak US a aphan thachona in chonkho mi Zawtnak MERS Middle East Respiratory Syndrome ni US chu aphak chang hi Zawtnak ni US aphak hi Zarhkhatnak asi tia state le federal health ngandam nak lai Thawngkhat cha chon nit ngani a an to thachona in chonkho mi Zawtnak rai MERS in azo chang mi zo pakhat chu US ram Indiana Peng community sizung a mu asi chang Indiana Peng ngandam nak bulai in thongfiang an rak than chang ma Zawtnak rungru chu flu kik le in khu he a lo ngai na in anu achan arau deuh chun pongkam tiang zong kha chonkho nak mual angai tia alon cha kum thongni hlei ni lewa khan rak thai asi chang thlai tu na ni ma thok chun fiangte in thai khoding in izom asina in ma Zawtnak achhna tak chu bats palak le camel kalok pol an karning aran tukmi he petlai na angai tia an chim hi Zawtnak he petlai in minung zali nak tamni ka kep a athek chang I ram tampi a phan chang tulak a Saudi Arabia zong atal I minung zathung lakul nak tam hi Zawtnak ni chun aphak chang na I minung somkwa le pali an thi ram aphak min ha chun Britain France le Italy ram na zong ani talve MERS Zawtnak angai mi pakhat chu British Airways flight 262 chuang in London Heathrow Airport a aphak nuwa American flight 99 itin in US ram Chicago le kalding in azwan kong chu Public Health England ni chuton ningani a Thawngkhat atwa tu Thawngpang thai asin hu chun Saudi Arabia in Chicago a mizopa thlopding in an rak phan mizopa chu thachwa harina chun akhu le alu zong afak chi community sizung a thobul ding in avakal I medang he a hlat deuh naka ama te long anchia tu tianga chun zaitin inda Zawtnak mercy ala ti chu thai asri lo chun minung pazai zat he da ne niam in ani chonle ani chombiak mi pol zong Zawtnak an nga ve mo ti zong thai asri lo asina in US le British ngandam nak lai renton hani chun midang vanlong chung I achong min ha po chu Zawtnak chu achot man ha lo tia Zawtnak an ngai mi chu time.com thir chan in thong kan thai Uruguay ni marijuana chu phungning te in aon chang Uruguay ram no ngai tun hani aram chunga marijuana ritsi phunkhat chu zaitin inda zorle chin thlak asilai ti chu thiangte in thaitar nak atwa chang license ngai bu in sidor a zor kho asilai nabelte in zor tek a phunglam zu lokan voikhat zor a dola phangkhat in gram phangkhat luklong zor kho asilai I minung pakhat ni thlakhat a gram somli luklong man kho asilai tia thong athan chun in khat ni cannabis ti mi
paruk long in chin kho anga lai ma marijuana chu mandu tika kwa zu na huna man kho aselai tia BBC News chirchan in thong kan thai Samsung ni $1 million zala kullem dengin Apple ni nol achwa alon janinga ni a US ram California bechai zonga bechai tubu ni Samsung ni nol bor in Apple phone chung mi kha fear in Samsung smartphone chunga akhum cha Thlanglei Korea Electronics Company ni $1 million zala hle kwa point kwa Australia $1 million zala kulla kwa point li lem ding in becha nak atwa Samsung lei zong in kan to mi chil hi kampal lo phungkam bor na lo ti in Apple tu ni dollar singkhat thongsom nga le thongret le zali lemwe ding in becha nak an to mi kha California Federal bechai buni an thai ve thongni kumhlen hi leo bechai jung an rak phak lewa chun Apple ni thate in te nak arak mu kau asina in Tutan becha nak ahung chwak than mia chun Samsung ni te nak amu khona ding lam tampi a ve Apple legal team ni thamno in bechai tu chungtel pakhat asimi kha Thlanglei Korea Electronics giant ni $1 billion pani nobel rong le fir rong a lem ding in fial nak an to ve Samsung lei an lawyer ni chun tu bantuk company in Zawtnak hi holy war ralchang asi te achim thongni kumhlei ni August a bechai tu dang ihlan in bechai jung pakhat a andak cholewa Apple ni Samsung chu arak tai chang $1 billion pakhat leng lem ding in bekhya arak sina in anhu a chun million zakwa le kulakwa a thum arak sithan April tha in rakboi pi changmi chu ningani long a becha nak chu Valley City of San Jose a to asi bechai jung an kaina atlang pi chu phone chung screen kha unlock to du tik a kut in slide to mi te kha chun chatel tik a ama te in chafang arab mi te na kong a asi Samsung ni Apple chu Galaxy line le Galaxy 2 tablet in zatcheutluk afirti in achimve chun phone chung transmitting digital video le digital mantlak ti bantuk afirmi asitia atel chap St. Clara University a law professor Brian Love ni akong lam chu thate in Zawtnak atwa tika Apple ni te nak amu ding chu ahar kautia achim asina in St. John's Federal bechai zung anhu big becha nak anto mia chun Samsung ni $1 billion pani na tampe ding in Samsung he el nak anto nu a biam feter chun Apple zong ni $1 million paruk chu Samsung theory afirve cha a lemve ding in feter asimi chu news.com.au chhan in thong kan thai Victoria University rian za thumtluk ani din lai Australia ram Victoria University ni arian tu Minung za thumtluk adin tar na lai ma adin tar mi pol na hi university a professional in chachim ren tu an selai atang mi tu hi academic deulong an selai tia thawngkhatnak atwa heben tuk thil atwa na around chu university hi adang bantuk in thangchho se chachim na lai in si se adang dang in thangchho cho ma mi si a her cha a asi chati antwa na around chu Victoria University ni hin thongni kumhle ruktiang a dollar in million somli in somnga kalak hin nei an haw chuti $1 million somli in somnga kalak nei na dinga chun atu bantuk in ren kan din ter na a chun a her mi kam phaisa hi kam mu kho ko lai tia ronak an nei mi rong a hi thil to asi chu news.com.au chhan in thong kan thai Optus ni ren tu za thum le somnga tluk adin ter na lai Australia ram telephone company ngan big pani na asimi Optus ni aralai mi tha a ren tu za thum le somnga tluk chu adin tar na lai ren thar ko nak ding a azom than lai around chu ren a khat mi kha minung tamtuk ni an tron cha asi ti in Optus chung le ren tu pakhat ni achim Optus ni thongni kumhlei ni thok in ren tu thongkhat le a ngei nyak ding a tim tluk in nyak nak amu lo cha a atlom big ren zan hi thau adu nak arwang hi asi CWU National Assistant Secretary Ken Hardistry ni hiban tuk in Optus company ni renton mi adin ter na hi adong na zong asi changlai tia zumna ka ngei tia achimi chu news.com.au chan in thong kan thai Shaangkai adin mi chu bobnak welfare ti mi pek loading Shaangkai ti lo in adin min ha chu an edin bak in tharuk chung welfare bobnak pek an silai lo I tharuk nu a
earn or learn hu si lo le chon ti mi phung mang in an sining zau an selai tun federal budget he ta chun nu a bop na pe ding le pek loading chu be cha na to aselai ta treasurer jo hockey ni achim kumsom thumin atang lein ha chu tharuk chung an kha lewa chun ren ko nak lei kam a bitak in hek sak an selai arwang chu ma chung a an chol chak dan kha zo chi in unemployment benefits ren ngei lo mi bop na kha hu ok atlak mo ti kha zo nak an ngei lai around chu renton lomi new start le youth allowance bom nak man ni hi kumkhat a billion in dollar pasha adi changcha asi asina in opposition party labor ni chun thlan iram ishwening te khan kalpi adu na zongkha alang tarbe mi chu news.com.au cherchan in thongkan thai Australia pa vanlong chung a tlai atong Queensland peng Australia pa plumber pa chu Brisbane in Bali zong mi Virgin flight achon lewa rolopi in vanlong mong tuan nak khan avalu cha a tlai atong Matt Christopher Lockley kumkul la kumret ni achim ninga chun kang hileu a rolopi in ka thang I ka thimphang tuk I toilet kut ka karel I ko on hi asi tia tha te in achim Matt Christopher ni vanlong mong tu nak kut ka chu avachum tek a among tu nhani misol a an ro cha a Indonesian Air Force le palik kha Zawtnak an to Zawtnak I tlai anton hi asi Matt chu sizung a nikhat chan a man hnu le palik na bop nak thong in zai bantuk dan tet nak man lo te in an thla than asina in thong zampol ni bia halmi tampi chu let lo in Indonesia no ngei tu pol hi mi bom chan tu tha an si ti long achim Malung chung I thil achan lewa chun Matt hi pong kam hani chun thinhung in le do cha lo nga ina tia an chim asina in Matt ni chun vanlong a chitlana zu zong kading lo na in Panadol le Voltaren le Coca-Cola long kadin mi an si tia achim ve Matt Indonesia I akalna arang chu Zarhkhat chung a hmu ti lo mi anupi ton ro a asi tu teng hi chu thil fiak in thai ase lo na in Indonesia no ngai tu hani akong lam chu thlai na an tu choma kauti chu news.com.au chirchan in thong kan thai Tutan kan thong zam khawhmi ha chu ma vial hian rak selai CNC arakan leng tu nan dila chunga lunglam na tampi kan ngai maizer zong na kan len than nak lai kan in som na kema kamin chu boithen hem ka si